Tanda Malina Mama Uwa Sandakan Kumpatu Pandika Tanda Malina Mak Heni Kundasan Kumpatu Ika Tanda Malina Mak Charlesen Balikpapan Kumpatu Ika Tanda Malina Penanda Belau Kumpatu Ika Tanda Malina Bapak Lisa Tawau. Lalu puente Columbus foto lo dorong om. Tumpah. Mau kada dibawa kemana? Ke rumahnya? Oke bosku, nanti dibawakan kau. Tanda Malina Tanda Malina Masyarakat sini saya bicara. Tanda Malina Pomosita Deloran Kumpatu Papalemsa. Tanda Malina Pomosita Deloran Dari Kumpatu Papalemsa. tinggalkan ada sekali dari cari yang kuat. Tanda Malina Udah situ kalau mau kok. Belakang situ. Ada kuban sekarang. Kumpatu Orang tua. Masih ada situ. Yang sini. Tanda Malina Nekinako Kumpatu Papalemsa. Tanda Malina Paika Patu ne Bunturede Paika Bunturede Patu Mama Windy. Tanda Malina Marayu Bunturede Patu ne Raymond. Raymond. Tanda Malina Marayu Bunturede Patu Windy. Tanda Malina Mamarayu Bunturede Patu Malepsa. Tanda Malina pa Mamarayu Bunturede Patu Majuni. Tanda Malina Mamarayu Bunturede Patu Pak Reski. Tanda Malina Nedoni Roma Isani. Terima kasih lah bosku. Pengertiannya bosku. Terima kasih. Untikwa Minamos. Tanda Malina Nedoni Roma Isani Patu Polemsa. Tanda Malina Panedoni Roma Isani Posta, Polemsa. Kumpatu Neika. Tanda Malina Bapak Kevin Kumpatu Pajuni. Tanda Malina Rombongan kedua tadi tidak live karena alat tadi bermasalah sedikit. Tanda Malina Bapak Leman Kumpatu Papalemsa. Kita live lagi karena pembacaan ini apa namanya, pemberian tanda Malina, apa namanya tanda Malina, pokoknya amplop lah, amplop. Bapak Leman Batu dalam Kumpatu Bapak Reski. Tanda Malina Bapak Rita Lebu Santoyasa Bapak Pinhaus. Tanda Malina Bapak Wendy Sorry. Ikan Jaya Bapak Pinhaus. Tanda Malina Neil Bapak Neisa atau Neisa. Tanda Malina Pak Anil Nekaro Patu Bapak Neisa. Tanda Malina Bapak Karen Patu Alim Nekaro Patu Bapak Neisa. Tanda Malina Bapak Wempi Patu Awin Jomai Sulapan Jaya Patu Bapak Neisa. Tanda Malina Bapak Wempi Lawin Ikan Jaya Patu Bapak Cek. Tanda Malina Negefa Nekaro Kumpatu ni Amos. Tanda Malina Mama Mekar Jumay Malaysia Kumpatu ni Amo. Tanda Malina pong Joni na katijini. Pong Joni
Jani. Tanang rin na pong Jani ni Karo na kamu orang pakaloli. Tayo na pa tayo dito na dito. Tanang rin na kumpara Tanang rin na Jaya. Udah tanayom. Kami para merotol ako. Iya kan. Spill Injo duduk di kursi. Dah aku lihat nih cek bosku. Nanti kalau balik ke sana. Tabe Mama Jaya, Joni, dari apa dari Prominent, Mira Pampalolo itu. Kanan konten kayu tembok dia. Tabe Pak MC, ku pangalan PCD, sabah dito tandamani di Pokada, Jomeite Tamunta Jome luar negeri. Nah, tak bisa membahasakan nih, lebih bahasa kamar gitu. Miku aku resumangan. Nak patar rumah mereka kamar kalau patar. Oh iya. Kami lako kita seorang asal lako mitu kutu makan na turun ambil turun indok ku pangalai sini belanda budate mariariante tamunta jomai Ini rombongan kedua bosku. luar negeri ku rampo mamali jadi ku pasok bunga bodoh kena jomai pemandu acara pone turis from Jerman. different country. I am the part of the family. We say thanks for your coming in the ritual of our grandmother. Thanks for condolence and thanks Lapar kau makan kah? your Tidak makan kami. Belum lapar kah? bisa apa sama tapo muda-muda atau Perancis for the Lapar. French people. Pengen makan. Merci beaucoup for votre condoléance in the Beobo. our in the rite of sorry in the rite so the rite de notre grandma ya de notre grandma peut-être votre guide tutelle il est expliqué qu'elle est décédée l'année dernière. Merci pour votre condoléance. Bon voyage après, à la prochaine fois, bonne continuation. Merci beaucoup. Yo, maka mo to pa pendeta. Rampang mo. Oke, kurang semangat ate. Balik pang tu menjelaskan iya. Tapi di pakai lemari ini nak. Oke bosku. Malas solo bosku ba. Patumai lah kami Amos. Tanang Malina, Pong Jani, ni Karo, Patuduka, ni Amos, Tanang Malina, turis.
umpatu pong Windy. O kamu bangsa ito. Okay. Untuk mga may katamir ko iso ka makaray ni kamu bati na bida seso pangalolon na pangalolon sangka tutimpa di may pira pentutor lipusan na kalua tulati pero susuko lamatay ng karampon boyo lati pero katolang mo lamay tilang tangamang kadipino igayang nakuha pa ka na ng kusong dumupudupudum mo inangaman dito ka na kurang dito singgi imitang kukaratu ito man totendi emi kata kami tiro rikamay tangtapa rikamatami kumuha aku hindi manila dira masikola manitibusan na hindi melada mane tali-tali bandora hindi usaya ng kada nene mane songko peladaran ra hindi umbayan bisara todolo di po todolo si titena ajo na hindi raruguna panda ibulong kiku ajo may kami tumarabu talagang katamaka po ng nao kikoy na kapudo doka katang palambirangki manimpa tukon katang maupurangki tangan na randang ki manipita o mamitang na dete pelatek sanda marasa tangan na randang ki mani inde sorongan na sepu tangan na dete ki mani tadon sampa tangan na randang ki mani murah na parang tangan na dete ki mani lumpa-lumpa na pa panahungan ana iya mo na iya to na lumparosoy na yata la pakundong pakalabagan niyo Kamu tuh, kamu tuh. Aku bisa aman kamu tuh. Esuman makaragi na tinaupuan at sama buahan na anak tontong ya tada buah la umpalangan ni bendari ka salamaran nilde iya tada to kumambong pulawan ta tidak buah atan lu bisa agan na la tontong la umpatin buah pasaki anta po masaki masola nasangah anta po madarin niki angga mairi Maandaman na lami po masakke lan katuami lami po madarin dingilanteng kaki ini masakke ko po masakke anta pada marampak masola nasangah Ini, itu kurang ini cewek ya. Cuman aku mikirin itu kurang itu. Tena mama. Aku kan siap ya, Mama mikirkan ya kalau oh si itu kan malu ini tuloy-tuloy mga katabi lang kita sama-sama melakukan pintu mga mayroon lipong dia mo te kalang bulang atas bune-bune dan karena kebutuhan makalima na lakukan to marapu maka tebe na kanadian to mga sumakianakan pakapan na lakurara makamban sola pututang si piaderan lakukan biosan tipain lakukan biosan tupain de rombong mamapen talon lalang laku ko bi di Bulawan pa inde salurara sa lubuku tula umpas pakatongkonan na Halo bosku. Halo tetemo ya betul Dari tadi kah? Dari tadi di sini. Papa kayu Sudah minum kopi, Bos? Sudah. rombongan na keluarga besar Papa kayu si Sola kapas siluran ya susi mo to iyo tabe tama peraki ku ono irokko. Oke pemirsa, bosku sekali. Iya matu rombongan na ni Ersa Oh. lo may Papa kayu Ah, rampo marin din ang tero tutuma kung bakaleke mempatu lako pawe mata rombongan na ni Mercy lo may papakayo rampo marin din ang tero tutuma kung bakaleke mempatu maliduka lako pawe mata rombongan na Mama Yanche Lempo Minanga rampo marin din ang tero tutuma kung bakaleke mempatu lako injona rombongan na ni Ikeling Jomay Pumupala halo bosku. dia makasiluran teh rampo marin ni antero mo tutuma kung bakaleke Pasti tarian mo tantale. pawe mata Tanta, tariam ko minta siapa? rombongan na Tarian mo pasiluran ni Abo Sabar. Jomay Pumupala rampo marin ni antero mo tutuma kung bakaleke Pasti lapar mini guys. rombongan ni Rafael Jomay Papakayo rampo mabil lepay tutuma abang dia matua men patumani la ko papawindi rombongan na
ne Tony lo may papakayo rampo mabul yang baitutun maabon de matua mempatulay na papaway mata rombongan na ne Nisa lo may papakayo rampo duka mabul yang baitutun maabon de Kurang matua anu, mempatumalay kurang na bicara. itu rombongan na Malu-malu. Tok kotu rampo duka mabul yang baitutun maabon de matua mempatumalay la kone Ika rombongan na ne Nona Tok batu sa buah rampoduka mabul yang baitutun maabon de matua mempatumali lako pongo Halo bosku. pongolepsa Bagaimana? rombongan na pa ne Nona tok batu sa buah rampoduka mabul yang baitutun maabon de matua mempatumali lako pawe mata rombongan na Papa Tiara Bonoran rampo mabul yang baitutun maabon de matua mempatumali lako ne Ika rombongan na ne Selo Tokotu rampoduka mabul yang baitutun maabon de Marat matua tuak. mempatumali lako Ayo petuak. Ponglepsa rombongan na pa ne Selo daya may Tokotu rampoduka mabul yang baitutun maabon de matua mempatumali lako Papa Juli rombongan na Papa Chris Perangian rampo mabul yang baitutun maabon de matua mempatumali lako ne Ika rombongan na anak na ne Gading wa umay tanlong ulipo rampo maabul yang baitutun maabon de matua mempatumali lako paaway mata rombongan na Sudah kadang-kadang, Papa betul, batu ne Ivana Sudah kadang-kadang. wa umay rantepao rampo me tanda mali ulendui amplop umpatu pong lemsa na rombongan na nek Jane lo may bunturede rampo duka maabul yang baitutun maabon de matua mempatumali duka lako pakuay mata Orang itu habis tuh ya. ya nasa mo to salurara salubuku tu ang pasakka kanena la limbo dia mo tinaruk na panda di mo Ingat ya, terkenal Sirina. Kawan kabay, panggang teh. Star dulu guys, star, kirim star dulu. Sahur-sahur dulu guys.
Tendikalah dia pari. Kenambi kia petan bana tuang kena rete kipiang muliina toku mombong mulawanta inde dau tuang tonton iya toda di pelalan benih sukar nalu punarak dan iya toda di pian dengan disangka apa sadinanya. Sembora samia turah batur panata tibu kateng ko ilang mai tekan
tunduk ilang tedaenan paaparahukan pagapana limbungi atoda sandarupanna targubunawanna bannesyeso atau timba lula omai tongkonan papa kayu tulau tongkonan na nenek itapon nenek kaingan na todolo di potodolo pagapana timba nukaya todah batu rupana toludaya mai pada ngadirin peminana tangko pasalan na rinding kupale ko pokokna manang nabanua timba nukaya batu rupana Teri mau makan dulu. iya todah nenek edipo nenek itu timba dalam mai to batu sabua tangko pasalan na rinding kupale ko pokokna manang nabanua limbong iya toda sandarupanna to timba dalam mai pada ngadi perangian pagapanna limbong duka iya toda sandarupanna to timba dalam mai pada ngadi tallung lipu tolau pada ngah di tanam talle tirindu batu balikan iya modainan nari pemapindan nenek edipo nenek natarik kanjang dalam atau dolo di foto dolo si nenek pengarungan si nenek taruh kallo iya moto di pogandangana lepongan bulan to di potan di lona duka iya toda tikunna tanah matari allo anna dilan dolalan di dilang kapa atau nani sau pada ngaditan lumo lipu tonna mangan niya toda to misakada tonna endek iya toda to sama tinti bisara langan iya toda umpa pada tanga endek iya toda umpa sama tinti penawa di gente iya toda to pada tindo to si tinti pengimpi pagapan timba duka iya toda batu rupanna to timba lulau mai daenan apa na madiran te pau to lau daenan namai tunan nangah tananam pasak nanai bindan iya tora tamuanna tau kamban nanai tunan nanga mintu bara sanda iyana tolau tondoko tolau pada ngadiran te pau daenan nasya nenek langkan barani iya juga to di gente to di pola tumuane to di pola ate lampuna dao telepon ambulan gonting na tanah matari Allah tuatu pura di pelendu utonong tula kabuntun na bone tunna ulang da manetena tosen da nebonga rampo ya toda untong konni Allah lekona te kulla asumulena inde daya tar kulawan bati nane tangkaran iya mo digente gaya mamna narunna bidas yosok lo amang kamana mengkala atiku lepongan tondoko terroh masake lako kamu mintu salurara salubuku itu marasana unni sungun ilang tainan karang pomboyo pangapan ilang telang tengah di bilolo igayanga marasama kami diong mak balaran nampak tutup mo kami diong marang teantuyo kumumpukan ni sangke daran inde kami itu mengarapu talang tumampakan ni sangat yang karan inde kami anak kenada dian to pemasuna kialakan pagapan na timailan to nimina la rokokan ni maabalar nampak anta si padia mapala la rokokan ni kami lamas sorongan sepu si sola maataduan sakpa semua dan kau pada papa ini isinna sepu maado tilani la tabungka sohana sangat tilangi diong esungan makaraeta anta si tangko temai kalau si kono isinna temai dodo si tangko kana pakapan masih padu kaki temai sembako dikirim kalanga masih padu kaki temai kamu alite bumbungan Hero ada lupa atapu paparaya tapu paraya si
Tar, tulong juga. Karena kana puwa manisa taluagan na tidak puwa matan desa ngapuwa banang. Antara kaya karena pangan tamain pun damera kamera kamasala nasang. Sakit tora tora ami manarin tinggi atau tora ate ini. Anna tentang iya tora ma to indo kote mai rara makamban. La hintin iya tora banu karuruman temai buku tamasi piaderan. Anta tentang iya tora unala kada bawa bisa rami sanguanna. La tentang kisi pas sampayangan anta nenne si pangandoan. Anta tentang masak yang mairik baru dindim para maondokanna. La tentang ki amat penduk ma banu karuruman. Nariwa sukaran aluguna buang atallu sang buah banu. Namala kamu. Bahaya Riz, dengamu. Adakah? Oh, putar dulu, sudah. Dan putar dulu. Dia bosku. Oke lah. Lamurai mo ako kibene pemirsa. Lamurai mo ako kibene guys. Derak atau merak kibene to kada babi ku kung kanan hindi ako karin ke. Din ni murai. Oke bosku. Tapu mo guys. Tunggu. Ondo.
Oke. Sekalian pala yun na. Terus. Siapa paling banyak gula-gulanya? Siapa? Coba mana aku lihat. Weh. Mesari. Weh, ini saya gulanya. Weh, mana coba aku lihat. Weh. Banyak gulanya ini, Bah. Weh. Dika. Host capek guys. Spill. Tabe pemirsa. Orang mau ibu coba kau ada yang ambil lotongnya. Ibu-ibu gaul. Kenapa saya tiada bang gula-gula kue? Tapi aku kamu Ya orang kas kah? sesuatu kapan aku kamu talulun Hello. na merasa sete sarungara salubuku si tamu temai kurang apa nga silupa temai lumpa-lumpa apa nauman tulaton tomo lata pumatotok solana sang labintin ni lata pokurintang rasa ka kapan lata po pamuntu tangati ipikita ote kuli ina padanga nasampo lagi narandeta nakalua ikua tabe ela ko kamu matindog balu karurungan tumara
para sama kapuno sane di yang ote masalialang di yang opang itu di kabubaka tabi ami pasunduk bilan inde tanda malina salurara salubuku. Yo me katabe kan lagu kamu mintu anak kampung itu tomatero la aku temi kamu to rampo mak rendenan terong sia mak bulian baik benda terong to tedonan ersa lo mi papakayu umpatu paoi mata ditole pa tedonan ersa lo mi papakayu umpatu paoi mata. Mindatero to, tedonan emersi, pak pararukan umpatu pak oi mata. Ditole pa tedonan emersi, pak pararukan umpatu pak oi mata. Mindatero to, tedonan mama yance, dai minempo, na popatu na kunjona. Ditole pa tedonan mama yance dai minempo. Na popato na kunjona. Mindatero to tedonan e ketling jome pala umpatu paoi mata ditole pa tedonan e ketling jome pala tu paoi mata. Mindatero to tedona kapasiluran na ekabo jome pala umpatu paoi mata ditole pa tedona kapasiluran na ekabo jome pala umpatu paoi mata. Istirahat pa dulu lagi guys, nonton bam kum dulu tak lu maling ke satu teh ba. Hintay ito, bain na ni Eseno, jom ito kotu, umpatu Papa Juli ba tidikuan ni Eka. Hintay ito, bain na ni Eseno, to kotu, umpatu Papa Lemsa. Hintay ito, bain na Mama Nathan, lamay sa Nisopay, umpatu Papa Windy. Mindanao, bain na ni Rafael, law may papakayu, umpatu ni Amos. Mindanao, bain na ni Rafael, papakayu, umpatu Ponglemsa. Mindanao, bain na ni Tony, law may papakayu, umpatu paoi mata. Mindanao, bain na ni Nisa, law may papakayu, umpatu Ponglemsa. Mindanao, bain na ni Jane, law may bunturede, perulian, umpatu paoi mata. Mindanao, bain na Mama Abara, dahil may tokotu, umpatu ni Ika ba ito ko po Juli. Mindanao, bain na Papa Tiara, law may bonoran, umpatu ni Ika. Mindanao, bain na Papa Chris, terangian, umpatu ni Ika. Mindanao, bain na nakananay gading, law may 3,000, umpatu paoi mata. Mga kabur mo sa kamera to pemirsa. Ako marpasabar. Mindanao, bain na Kabur guys, kabur. umpatu Tunggu kami dulu aku perbaiki nih. Mindanao, bain na kilurkan inora, dumito ka to sa abwa, umpatu paoi mata. So, yan ang pagkulitan kay Sulu
Yo jadi memang kamu napa sundun no ambil kantor aku tujuan na tanda maliin atau marapu mulai di rumah abulwal soal bayi makhluk di mutua aku patar buka pajona tanda mali isi titinan de amplop ia mau tanda malina Papa Irfan Salwampak mempatu mali lako pengjuli tabe pengjuli tanda malina Papa Gideon Bori Iparinding mempatu mali lako Mama Lemsa oh iya motor Iya jadi tabe laku kita mintu tumarapu na tagi to se ngate tagi to leko kiluar kanasan ki den oto laku penggilingan tilende tabe takaringan batulente tatu kita bisa na siapa lamantare sia batu den oto trek nanti samalen tare dukai yo sobat posisi mo ito ta kita leko kutole pa den no tolau lata bantu tapasulit tamatanunan nasule belan na takokola moremo tilen de itu tolong jadi tabe tasang males sautu kita bisa nasya para mantare raka sia tabe ya to trek di dendi tabe mi karingan pa kalian yang mi bawa dukala pa trek na ditare susi mo tombe oh iya kurasuma ada guys, ada insiden. Malam untuk mangura. Lepe pemirsa. Iya tadi aku Dia mau pelebos tu rampo guys. Dia mau memalin rampo leo. iya Oh tu mangurau, malay komentar tu mangurau. Ya tu kami tu matua kita rotor bam ra. Pemirsa. Iyo. Ini cewek awet muda ini pemirsa. Cewek yang sangat awet muda ini. Sebang pak gadis anu teh bos Joy. Gadis umur 17 tahun. Makan pemirsa. Makan apa bosku? Makan bobo. Bobo apa bosku? Bobo nasi. Dia manggalang nampak inan karang pamboyo pagkapan na dia dalang kangadi pero ni kaya. Igua upo mo yato na temay sa romanse ko may mo yato na temay bayanan na mura na parang lumpa na paapanaungan dahil ng parang di paapararukan pagkapan na sisumpakan dahil ng parang kumbog-lago talago parang di pero ni. Pagkakang kami hindi ka maapaw na patanggal kabatami gumawa tangan na deti mani timay pitaw kami
tanga sigit pagi mani timai pelate kesan marasa pagapana tanga dete mani timai suraman sepu tanga pagi timai kaduan sapa makalimana tanga sumbuni mani dio karuno si sambung dia kasih kaduan na inde mai durana padang tanga pagi mani dio palak mabusa inde lumpa apa na human. Halo. Dari mana sih? Halo guys. Dari mana? Hah? Dari mana? Dari Lempo Berurung. Oh, guys. Lempo Berurung. Oh. Iya guys. Oke. Apa bosku? Ada kosobay. Wah, ada beli bosku di atas pemirsa. Kosobay mana mo? Wah. Ya, baik pemirsa. Oke bosku. Aman. Aman. Ya. Kita dari mana kita ini? Saya dari Jawa, Pak. Dari Jawa? Iya. Jawa opo? Jawa Barat. Jawa pinggir? Iya. Saya itu Jawa pinggir. Jaga tinggi raka. Ya, Jawa pinggir mas. Makan es dulu guys. Mbak bos. Geser kah? Wah. Mantap, weh. Halo Mbak. Bagaimana kabar Mbak? Weh. Oke bosku. Pulang dari Pundo, pembelian. Iya dari Pundo nih pemirsa, dari pembelian. Weh, nih. Tadi. Kita minum malo dulu guys. Mantap sudah. Apa ikan deh bos? Es buah. Deh. Oh ya, komandan sudah masuk kono. Yang mana? Oh, Bung Desi. Oh iya. Iya memang bos Juto jadi yang punya Pak Parukan. Iya. Sebagian. Kopi napa Mantan nasi dia tuh. Mantan nasi. Mas angkan des podesnya. Harusnya tuh miru bos. Masa es buah miru. Apa? Jadi tamu sini itu bobo. Tamu. Oh. Tapi kita silam deh, ku mengkalau na marasa sete salurara salubuku di Peru susuk di bedo katonan lamete lantang di belo igayang joginan karang pomboyo tabe ta patanang rampa kalinga duanta taal papa aperanginta belanna lalang ampa lalang kambio santumo salurara landi kepalang ko biliti belawan laku jadi itu angga saudara salubuku tulang pangapeli kepala katong koran nalang palan karungan kamar intinan na siti tinajuna inde sangkaan lampin kampu weh piragi soranasang angku lo ko desog boko nalaseng deseg lo tawam lalu turungan lo
Ben. Dapat. Ih, mana pereng. Rombongan keluarga besar Kole di Gulapbe. Doon pa kami bos Ada ka. Saya jadi host eh. Tunggu dulu. Rombongan keluarga Neanto. Halo guys, saya yang jadi host sekarang ya. Mangkar pamam ko dulu sebentar. Halo guys, selamat siang. Sini dek. Yo guys, bukan gadis kue seharian belum. Oh maaf Kak Silka, setadi ada sibuk jadi kita spill engkos. Spill engkos, tunggu. Dari jadi kamu host. Iya jadi aja mau. Belum kulihat oh. Iya le, saya belum kasih lihat. Tunggu. Kita kasih lihat anak gadisnya. Guys, banyak orang guys. Mana engkos? Ada kak? Kita cari engkos. Tunggu ya, aku jadi host dulu. Tunggu, saya cari dulu. Mana? Tunggu. Mana sih? Oh itu ya. Ini dia. Mbak engkos Injo. Oh, ne mama si ada lo. Kasih kak. Oh, ini mama guys. Spill artisnya Punca Jaya. Oke tunggu. Kirain tadi Mama Lem sawe ternyata Lem Sapale. Iyo. Tunggu kita cari dulu orangnya. Nggak tahu dia sudah di mana. Cari bau guys. Gimana sih? Mana Yuli siapa? Tunggu kita spill dulu. Hai, si hai dulu guys. Halo. Hai. Yo. Ibu-ibu di dapur guys. Guys, cewek-cewek, halo guys. Orang lagi. Ya jangan lupa di. Halo tante. Halo guys. Hai cewek cantiknya. Orang Sadan ini guys. Lendu guys Iya lendu nasau. Macet guys Juli Batung Bani. Sibuk orang guys. Tidak ada sempat mas. Hindi cewek na si cewek itu ngamuya. Cewek. Basta tingin dia mamting ka cewek mah. Oh iya, udah mamting ka cewek mati. Ibu-ibu di dapur guys. Oh. Ibu-ibu di dapur. Halo. Si Aidala guys. Weh, tarik pagoyang-goyang. Si Aidala pemirsa. Weh, si cewek mau pemirsa teh. Iya, jadi enter aja mau. Cewek mau tiri. Wah, tahu. Jadi husky.
Sako pa. Raspil ki ada anu. Dan Ayo mo yung mga content. Hai. Hai. Oh iya. Chandra. Lantai di belakang deh. Makan sudah. Oke. Masuk dalam. Mana Tante Cera tidak tahu. Ini Engkos dan Chandra. Hai. Engka. Tata, dada dulu. Kiss bye. Kiss bye. Iyo, nadaka mana? Kemana kau? Ini Chandra bilang mama. Bilang Epa, salam dari Toraja. Abang Chandra iya, Tante Eni selalu itu lagi. Epa cari salamku sama ibu-ibu di dapur, minta maaf tidak bisa gabung sama. Oke siap. Ula dari nih dia mau makan, dia pun nasi nih. Porsi jumbo guys. Porsi jumbo. Abang. Hai abang. Ini Engka. Tunggu. Engka. Hai dulu. Bilang hai Mama Ika. Hai dulu. Dada dulu. Bilang dada Mama Ika. Bilang aku mau makan. Momam. Bilang momam. Bilang momam. Tidak mau. Ini guys aduh, tunggu dulu. Salam tengah hari di Malaysia ada janda pirang guys. Itu lagi. Dong mau makan ini. Dia harus makan. Engka mama apa? Untuk penitipan sementara di ini, kakak ini. Penitipan sementara. Daerah Todakau na bagi-bagi foto bobo jong. Ada mam. Itu. Mam, itu tuh. Jangan dipegang ini nak. Iya Raka. Dong ada makan. Yo, bagus. Berdoa dulu baru makan. Pakambayan wah, enggak boleh pukul lah deh. Enggak boleh ribut, kakak ada makan. Oke guys. Ini Mewin. Ini Tante Marcelin. Ibu-ibu. Ya na susto makan pangeki. Iyo. Susto makan pangeki adek. Makan pangeki adek. Salam 3 jari. Salam pemirsa. Hai. Halo pemirsa. Itu lagi. Mana kon ada? Halo. Malay baka lang pemirsa. Hai pemirsa. Hai. Ini cerewet ini. Pemirsa. Sama-sama Ibu cerewet. Kalau ini bos. Bos ini. Penuh dulu, iyo. Kemana su guys? Kemana su? Yo, salam semua untuk ibu-ibu, salam. Hai pemirsa. Sudah mau teh guys? Hai.
Ayan, dito na ako. Sampai ke mama. Ah, Winsa, ini Tante Mamilia, mem. Mak kampanye itu ya teh. Tidak boleh itu kampanye di sini. Risa, Risa, si hai dulu. Ini Risa, Winsa. Risa, nada aku Winsa. Nawa jangan nawa. Bener kayak itu jonge. Oh, kadang kena lumai nakarapokin jona. Oh. Oh, guys, orang-orang bisa mau jadi host, guys. Iyo, kencang kelempus nanaya. Mereka kalau itu jadi depan kelempus nanaya. Inde, oh. Mana? Barang itu baru kok. Cewek itu ada nih guys. Mbak. Makan. Robin. Lantang apa piramnya? Oh iya. Oke guys, tomale ma papangan. Teleng kubela mama papangan no. Teleng kubela ma papangan. Saya menarang untuk jadi host. Iya dong. Ada janda pirang kah untuk orang lain? Tidak ada, kencang. Kalau mereka kita harus panggil dia. Untuk salah ko ini harus diputar begitu. Oh begitu. Ya stabilnya begini. Seluruh sampai begini. Coba loh, kamu tunggu sebentar. Itu guys, host terbaru itu, host terbaru. Sorry. Kita jeda dulu baru langsung sambung. Oke.